Tiprasaroni kepalni birman, kepalni kaglia. Buni dophabaibo, sakbai sakbo, rompre sokpre, bulai toglai, soksawi buthallai, abubaibo paya, bolongni mal mata rogbai, sudano, paijakmani. Omotino koktema, matarbari blokni bisingo khobjak, purbo dokhin moharani, edisi village-ni, gondori kamini takuk, rukti joyriyangni koktemabo. Keritutui belai kosto khlaiye rabar kaijamani pia mia 15 November 2022 ni salmario bolongni mayung kwthungbai sobai sukurbui phuisawi klangjakha bo jotoi 600 bufang kaimani aboni bisingo 100 bufang siksa tongsiwano tei 500 bufang rok bebagno sobai sukurbui phuisawi klangjakha. Yaro mayung hamon sakhan lobor nosto ke koinala. Ya bo borai ni lobor kai mo ke suiso inke hin labar ke basa topai tong ha inke ang tin phai yo mayung phai mi hi himma wa matan nai nai khai ha inke apato phai khna mata suiso kai mo jaga te tunang phai 180 tong sinai paso ro phai ha ye ma chung inke sorkarni tiale nong mai sane sorkar no ang media ni madome ko sarkar no sanin chu bo matan ani labar phai mo phai nai phai thong an de matam khoting fitu nangba matan sorkan tiyo sajjo de maini sarkarono sajjo de maini hiya phok kruidin yo kaijamo ba sarkarono bo media ni mo de saklam jaw chuba chu de khe phai thong hiye bo mayung ke blong ni mayung de nale bro ni mayung de blong ni mayung bo matan khe skangmo pho ani wa khe phai ha ang bo fucha tung phu a phu kha lobo kaya kho bo kai ri ru khoina thang ha phu kha cha ma kri khabar na thang ha khe ta uchi labar kai phi ha ta hin tinio phai be ru khoina ha mayung choi dokhani khnau mayung ba mo ke 14 kha bo ni lobor nosto mayung bai phayok mi molen sakhan phayok hala ang kai ma kha ta suiso no kayo khe suiso nim chi ang ani unuman khe 300 ro tung di sinai khe 500 ro phai khai ma chon inke ni nisni mongke ani mung khe rukti jo hi o paramo para khe gondori inke block ke matarbari matarbari block khakha